uradimo u narednom periodu nešto što je korisno za Bosnu i za društvo. Ovako, ićemo sad nekim redoslijedom. Prvo bi naš predsjednik udruženja da kaže uvodnu riječ, a poslije ćemo odgledati film i onda jedan po jedan izlagač će da izloži svoje, ne trebaju nam mikrofone, evo ovdje će se snimat na mobitel da se bolje čuje, pa ćemo ovo sve zabilježiti, tako da ćemo obići sve gradove, Tuzlu, Bugojno ili već Zencu, Bihać, tako dalje, pa će nas biti i nadam se i u mnogo većem broju. Jel treba, postoji potreba umne glave da se okupi oko nečega, pa ja smatram da je ovo jedinstvena prilika. Evo, u posljednjem periodu sam upoznao dosta finih ljudi koji bi međusobno mogli i razmjenjivati iskustva, a i nešto da se konkretno uradi, ne samo da ostane na priči, nego da konkretne stvari pokrenemo, da više uključimo i mlade i tako dalje. Nažalost, među nama za sad nema mladih, ali treba ih nečim zainteresovati, nešto im pružiti. Kako se oni između sebe normalno, prvo između sebe Dakle, prijatelj Mladen, profesor istorije, je poslao temu suštinska negacija pojma bosanske državnosti i samo negacija bosanske nacije od strane zvanične Srbije, Hrvatske i dijelom Bosne i Hercegovine kroz 20. vijek. Danas u 21. vijeku u Bosni gotovo nikako ili krajnje teško možemo napraviti bilo kakav pozitivan iskorak i političko-istorijske demone 20. vijeka ostaviti isključivo na bavljenju historijskoj struci. Zašto je to tako kod nas? Jedan od veoma bitnih razloga je trenutni pojam BiH državnosti koji se ne razlikuje mnogo od sličnih projekata koji su u Bosni kroz 20. vijek nametani, nekad vojnom i policijskom silom, a nekad češće i permanentnije politikom koju možemo slobodno nazvati antibosanskom, kad je u pitanju državnost Bosne i opstojnost bosanske nacije. Njegova namjera je hronološki iskazati u ovom kratkom priči, iskazati i povezati pojedine istorijske događaje i kontinuiran stogodišnju negaciju pojma bosanske državnosti i samo negaciju bosanske nacionalnosti od strane zvaničnog i političkog Beograda, Zagreba i Sarajeva. Da ne bude zabune. Uvjerenja je da negiranje Bosne nije isključivo zasluga Srbije i Hrvatske. Problematika negiranja Bosne seže dublje u prošlost od 20. vijeka i uključuje i međunarodne faktore od Hrvatske i Srbije, ali ove dvije države ili njihove zvanične politike su kroz 20. vijek kreirale i implementirale najagresivniji pristup negacije Bosne i bosanstva. Ove godine se navršava 100 godina od proglašenja Niške deklaracije, pa će nju uzeti za početak ove tematike. Niška deklaracija je nastala 1917. godine, koja je suštinska prekretnica Prvog svjetskog rata. Te su godine Rusi istupili iz rata i uronili u revoluciju, a Amerikanci su zvanično i fizički istupili u rat i odredili njegov konačni ishod. Srbija, domovina Niške deklaracije, je u Prvom svjetskom ratu stala na stranu Antante. Mogli bi reći da nije ni imala nekog izbora, jer je napadnuta od strane Austro-Ugarske pod optužbom da je organizovala Sarajevski atentat 1914. Već te godine Srbija uspijeva šokirati svijet domaćim pobjedama nad moćnijom vojskom Austro-Ugarske u dvijema bitkama, na planini Ceru i na rijeci Kolubari. Srpska slava inicijalne pobjede nije trajala dugo, već sljedeće 1915. Srbija je vojno pregažena uz njemačku vojnu asistenciju austro-ugarskim trupama. Ideja realizacije Srbije kao političkog Pijemonta na Balkanu je doživjela vojni, ali ne i politički poraz. Vodeće članice Antante potom organizuju okupljanje ostatka srbijanske i crnogorske vojske uz prebjege iz redova austro-ugarske vojske i drugih južnoslovenskih naroda. Mile Budak, Josip Broz i drugi, kasnije poznati ili nepoznati akteri tog vremena, s ciljem formiranja i aktiviranja Solunskog fronta. Pored vojne djelovala i politička platforma Antante sa sjedištem u Londonu i Parizu. Formiraju se politička tijela, Jugoslovenski odbor, Jugoslovenski klub,
godine 1917. tako i na regionalnom planu, pored međunarodnog, postaje politička prekretnica i na Balkanu. Srpsko-hrvatska borba za pozicije moći nakon rata započinje uz arbitražu Pariza i Londona, koja će strana izaći na političku pozornicu kao pobjednička do okončanja rata postaje izvjesno. U Londonu djeluje predsjednik izbjegličke vlade Kraljevine Srbije Nikola Pašić, koji licemjerno preuzima i kopira nekadašnju ulogu grofa Kamila Kavura u procesu ujedinjenja Italije u 1860. godini, predstavljajući sebe Londonu i Parizu političkim ujediniteljem poslijeratne Jugoslavije, misli se na Prvi svjetski rat. A znamo da je bio srbijanski radikal, jedan od najgovorljivijih protagonista ideje Velike Srbije monarhističkog državnog modela. Italija se ujedinila kao kraljevina, pa što onda ne bi i svi Srbi mogli živjeti u istoj državi? Pa makar se ona morala zvati i Jugoslavija. Mnogo ozbiljnije političke ideje jugoslovenstva od ove srpske verzije je ponikla ipak od političkih aktera sa ove strane Drine. Dva politička tijela zaslužuju pažnju, a to je Jugoslovenski klub, Jugoslovenski klub u Carevinskom vijeću, Svibanjska deklaracija sa Antonom Korošecom i izbjegličko političko tijelo Jugoslovenski odbor sa Anton Trumbićem. JK, znači Josip jeste, je predstavljao legitimno političko tijelo južnoslovenskog dijela monarhije, nastao je u Beču 30. maja 1917. a Jugoslovenski odbor nije imao politički legitimitet jer je nastao na inicijativu političkih emigranata u Parizu 30. maja 1915. Ova tri politička tijela, izbjeglička vlada Kraljevine Srbije, Jugoslovenski odbor i Jugoslovenski klub su zaslužni za nastanak Niške, Svibanjske i Krfske deklaracije. Niška deklaracija je zakukuljeni pokušaj velikosrpstva s ciljem ujedinjenja južnih Slavena na političkoj platformi Velike Srbije i njen glavni protagonist je vlada Kraljevine Srbije s Nikolom Pašićem na čelu, nastala u decembru 1914. u ovoj verziji, a u nekoliko navrata revidirana do te mjere da je Pašić u jednoj verziji deklaracije u potpunosti izostavio Slovence kao narod. Izvorna verzija bi ovako glasila: uvjerenost u riješenost cijelog srpskog naroda da istraje u svetoj borbi za odbranu svog ognjišta i svoje slobode, vlada Kraljevine smatra da svoj najglavniji i u ovim sudbonosnim trenucima jedini zadatak da obezbijedi uspješan svršetak ovog velikog vojevanja, koje je u trenutku kad je započeto postalo ujedno borbom za oslobođenje i ujedinjenje sve naše neslobodne braće Srba, Hrvata i Slovenaca, sjajni uspjeh koji ima da kruniše ovo vojevanje i kupit će obilato krvave žrtve koje današnji srpski naraštaj podnosi. U toj borbi srpski narod nema izbora jer se između života i smrti ne bira. On je na nju prinuđen i vodit će je sa ovakvom istom neslomljivom energijom i kako on se prije 100 godina borio za svoj vaskrs iz Kosovske grobnice. Zašto je nastala Niška deklaracija? Uvjerenja je da je nastala u onom trenutku kad je Srbiji bila neophodna pomoć pri drugih južnoslovenskih naroda da zaštiti svoju teritoriju i svoje stanovništvo od planirane i očekivane vojne ofanzive austrougarske vojske. Iz Niške deklaracije se može crno na bijelo iščitati da se nigdje ne spominju Crnogorci, Makedonci i Bosanci, kao narodi, što se u potpunosti uklapa u velikosrpske negacijske poglede na ove tri nacije. Stotinjak i kusur godina kasnije zvanična Srbija priznaje, i to nerado uvažava, postojanje Crnogoraca i Makedonaca, a o postojanju Bosanaca potura svoju maćehinsku ulogu garanta Dejtonskog sporazuma. Što se tiče hrvatske strane, vezano za ovu temu moramo imati u vidu činjenicu da Hrvati izlaze kao poraženi iz Prvog svjetskog rata, te da tadašnji politički Zagreb nema i nije ni mogao imati velikohrvatske planove i programe s obzirom na nezavidnu i vojnu i političku ulogu pred međunarodnom javnosti, a prvenstveno pred i prema silama Antante, to jest političkom Londonu i Parizu. Upravo stoga hrvatska strana govorljivije zagovara zajedništvo južnih Slavena i na kraju nudi iskreniju verziju jugoslovenstva od velikosrpske ideje. Svibanjska deklaracija iz maja 17. predviđa Jugoslaviju kao treći i slavenski politički upravni entitet u tadašnjoj dualističkoj monarhiji. Ideja trijalizma monarhije iz 1917. izgleda blijedo i neuvjerljivo,
taman posla da pa su Habsburgovci imali uši 917. da slušaju ideju trijalizma, kad je već evidentno bilo da će se monarhija raspast po dualističkom ili po sve evidentnije nacionalnom principu na Austriju i Mađarsku. Svibanjska deklaracija je suštinski nezvanično politički otkaz južnih Slavena Habsburškoj dinastiji, koji će uskoro proglasiti državu Slovenaca, Hrvata i Srba sa sjedištem u Zagrebu. Iz naziva ove države također primjećujemo da se nigdje ne spominju ostaci južnoslovenskih naroda, narodnog korpusa, kojeg očigledno čine i u ovom slučaju Crnogorci i Bosanci. Krfska deklaracija je treća u nizu državotvornih programskih cjelina, koja je, kao i prethodnu Bosnu i Bosanca, ostavila ili na krajnjoj margini svojih vizija ili ih uopšte nije ni uzima u obzir ni imenom ni pojmom. Nastala je 20. jula 1917. na otoku Krfu, a potpisnici su bili Nikola Plašić kao predstavnik vlade Kraljevine Srbije i Anto Trumbić, predsjednik Jugoslovenskog odbora. U ovom slučaju Jugoslovenskom klubu je oduzet politički legitimitet i prenešen je na izbjeglički Jugoslovenski odbor. Krfska deklaracija najavljuje ujedinjenje južnih Slavena. Krfska deklaracija navodi troimeni narod Srba, Hrvata i Slovenaca, ističući ideju jednog naroda s tri imena. Ovakva formulacija jednog, a troimenog naroda nije slučajna. Ostali južni Slaveni sigurno su već od ranije riješena stvar. Crnogorci i Bosanci opet dijele sličnu sudbinu. Iako ih ima, ne spominju se. Srpska strana sve prve smatra dijelom srpskog naroda, pravoslavne vjere, a druge isto tako samo različite vjere. Hrvati su u ovom političkom momentu bili u defanzivnoj ulozi. Veliko hrvatstvo će pričekati povoljnije prilike krajem 30. godina prošlog vijeka. Pitanje statusa Vojvodine također zaslužuje određenu pažnju. Vojvodina, koja stotinama godina nije bila teritorijalna sastavnica Srbije, već Habsburške monarhije, a proglašenjem države Slovenaca, Hrvata i Srba 29.10.1918. godine, je njena teritorijalna sastavnica sa sjedištem u Novom Sadu. Je apsorbirana u Srbiju kao njen teritorijalni dio. Crna Gora je ujedinjena sa Srbijom, a država SHS, u čijem je teritorijalnom sastavu bila i Bosna, je prihvatila proglašenje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1.12.1918. Samo napominjem, 29.10. je formirana država Slovenaca, Hrvata i Srba, a 1.12. Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Proizašla iz usta srpskog regenta Aleksandra Karađorđevića. Potpisa nije bilo, niti dokumenta. Država SHS je tim jednostavnim usmenim proglasom regenta uklonjena u novonastalu državu pod imenom Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, iako je Ženevska deklaracija predviđala da država SHS i Kraljevina Srbija i Crna Gora obostrano pristupe formiranju zajedničke države, o čijem će se detaljnom uređenju pozabaviti Ustavom. Svoj potpis sa Ženevske deklaracije povukao i Nikola Pašić, nakon što je postao svjestan da njime priznaje kao politički teritorijalni subjekt državu SHS. Kraljevstvo SHS je bila parlamentarna monarhija s Karađorđevićem na čelu i Beogradom kao političkim centrom. Dinastije Karađorđevića i Srpska radikalna stranka su imale poluge moći u svojim rukama. Politički Zagreb je bio ideološki antipod Beograda. Zagrebačka politička opozicija je zajedno sa beogradskom političkom pozicijom generirala nekoliko međuratnih desetljeća 18. do 41. politički ambijent u kojem Bosna gubi svoju teritorijalnu cjelovitost, a bosanstvo se utapa u višenacionalnu ideju jugoslovenstva. U prilog ovom ide i naziv vodeće bosanske stranke, jedino od ključnih političkih aktera međuratnog razdoblja, Mehmeda Spahe, Jugoslovenska muslimanska organizacija. Ostale vodeće bosanske stranke su nosile ili srpski ili hrvatski nacionalni prefiks, a u najvećoj mjeri su bile kopije političkih platformi, pa čak i samih imena radikalne stranke i stranke prava. Srpski radikali i hrvatski pravaši su uz ostale političke srpsko-hrvatske nacionalne podružnice u Bosni i van nje su u određenoj mjeri uslovljavale apsolutno izostajanje Bosne i bosanstva, čak je identična situacija bila i kod bosanskih muslimana. Islamski identitet pritisnut katoličkim pravoslavnom organizacijom i osnovanom tradicijom i percepcijom političkog života i dalje ostaje u nacionalnom smislu neosviješten, a vjerski veoma svjestan. Ovakvom konstelacijom odnosa Bosna i Bosanci nastavljaju svoju političku hibernaciju i odlažu buđenje nacionalne svijesti za neko povoljnije vrijeme. Jugoslovenska muslimanska organizacija štiti interese muslimana deklarativno,
a u nacionalnom imenu kao politički kompromis prema Beogradu i Karađorđevićima umjesto imena države uzimaju ime Jugoslovenska. Zato je Spahu nekoliko navrata od Sarajlije s pedigreom postao beogradski ministar i politički saveznik protiv zagrebačke opozicije režimu. Ako još tome pridodamo činjenicu da su Karađorđevići uskoro zabranili nacionalna imena i imena stranaka s nacionalnim predznakom, pa su i ime same države shodno tome morali promijeniti u Kraljevno SHS, Kraljevna Jugoslavija, možemo primijetiti konformističku ulogu Jugoslovenske muslimanske organizacije i Mehmeda Spahe, kojem sigurno nije previše smetalo kad su ga u Beogradu oslovljavali genitivom ili akuzativom sa Spaha umjesto Spahe. Nastankom Kraljevine Jugoslavije i brisanjem nacionalnih imena kao političkih opstruenata, dinastija Karađorđevića Bosne se u teritorijalnom smislu prekraja u nekoliko navrata. Podjela prve Jugoslavije na banovine je bila najradikalnija. Imena svih banovina su dodijeljena po imenima rijeka izuzev Primorske sa sjedištem u Splitu. Dravska, Savska, Vrbavska, Drinska, Zetska, Dunavska, Moravska i Vardarska predstavljaju najradikalniji potez brisanja nacionalnih imena, koje ni Tito ni komunisti s idejom stvaranja antinacionalnog novog svijeta nisu bili ni do koljena. Zašto? Prvo zato što je nestalo historijske ime države Slovenije, Hrvatske, Bosne, Crne Gore, Makedonije, pa čak i same Srbije. Zašto pri ovoj fantastičnoj, neutemeljenoj, fluminološkoj teritorijalno-administrativnoj preraspodjeli države Karađorđevića neko izgleda veoma pazio da naša najveća rijeka Bosna ne bi slučajno postala jedna od banovina. Drugo, višestoljetne historijske granice Bosne su bile na posebnoj listi za odstrel Beogradske kancelarije. Naime, sam slijep, neuk i krajnje bezobrazan posmatrač i notorni mrzitelj Bosne i bosanstva bi mogao ne vidjeti da su izglede banovina sa sjedištem u Bosni prilog za neuke bezobzirne mrzitelj slikovno predstavljani ispod teksta, a slijepim jedino može oprostiti i u potpunosti uvažiti njihov hendikep. Sjedište banovina u Bosni, kojih ovdje više nema, je u Banja Luci Vrbavska, u Sarajevu Drinska, obje otprilike obuhvataju pojam Bosne u njenom geografskoj, teritorijalnom i istorijskom smislu, opseg od nekih 80% uz dodatak cijele zapadne Srbije sa Šumadijom. Tako se dobilo da je većinsko stanovništvo ovih dvaju banovina srpsko. Hrvati su svedeni na trećerazrednu manjinu, a muslimani Bosne su odvojeni od muslimana Hercegovine i od muslimana Sandžaka. Ostatak Bosne je poznat pod nazvom i geografskim pojmom Hercegovina teritorijalno razvojena rijekom Neretvom, pri čemu je takozvana zapadna Hercegovina i srednja Bosna otprilike od Jajca do Viteza stavljena pod splitsku upravu s predominantnim hrvatskim žiljem, dok je takozvana istočna Hercegovina s Gornjim Podrinjem, a nekadašnjim pojmom Dubrovačka republika i Neum, uvršteni pod administrativnu upravu sa sjedištem na Cetinju. Jedini ostatak historijske granice Bosne ne mogu se nazrijeti na potezu od Glamoša do Velike Kladuše i dalje od Bosanskog Broda. Ostatak od nekih 80% granice je naprosto režimski i planski izbrisan u isključivom duhu velikosrpske ideologije. Muslimani su razvojeni i razbijeni u 3 banovine, svedeni na manjinu u odnosu na Srbe, a veliki Hrvati su trljali ruke od zadovoljstva jer je u takvim podjelama